नखा चिदक्रमै भलिबल टुर्नामेन्ट बातैमुङ पान्दा संचजाखा मान्दाय काइराय डन बस्को हायर सेकेन्डारि रोंनकनि थों नख्लाब सिक्ला थिनांग्रगनो केफेक बाय हासल तरिनानि बागै मान्दाय काइराय डन बस्को हायर सेकेन्डारि रोंनकनि बोखागतै संचजाखा नखा चिदक्रमै भलिबल टुर्नामेन्ट बातैमुङ पान्दा रोंनकनि रोंस्रोंनाय रगनि बिसिंग आरनि बिसिंग कक्ति सल पायथाक थोंमों बातायरि जाखा मान्दाय काइरायनि डन बस्को हायर सेकेन्डारि रोंनकनि थों नख्लाब जे1 तै जे2 नि बिसिंग काइबा थोंमुं थों रोजाखा असाल आबनि यागुल न जे2 कप्लाय ओंमानि यागुल याफर जाखा फर्स्ट प्राइज बहायन कप्लाय ओंनाय रगनि बिसिंग फर्स्ट प्राइज मानखा जे2 बरंनो याफर जाखा 20,000 नि सकात सेकेन्ड प्राइज टंखा 10,000 नि आबनि यागुल नखा चिदक्रमै भलिबल टुर्नामेन्ट बातैमुङ पान्दा संचजाकमानि डन बस्को हायर सेकेन्डारि रोंनग फाइनाय फादार तै गुबुननि रोंफोरोंनाय रगनो खबै रोंस्रोंनाय रग मानजाकमानि नुगजाखा आबनि यागुल कप्लाय ओंजाक जे2 रगनो बहायन बरंनि मानथाय फर्स्ट प्राइज 20,000 नि सकात याफर जाखा Tini to last match last paithak paikha tak unko middle lok bak bakha tabuk omno tui besik kosto rok karo jotona kulmo belakna somto jago chini first Don Bosco volleyball tournament belakna successful unka chini ora paiman kamar team paika jotona kaham khena participate paika jeng belakna sakarka ang hambaya paro chini staff ego chini official song chini Tripura Volleyball Association main acting secretary Sri Chandan Sen belai kheno active belai kheno kereng tebo bo bises ke chini Tripura sa sikla rokno te sikli rokno bo bisana mujungo abar bo toto din 10:30 11 PM jora sakhare tebo hambai ro joto teams rok kaimana tebo manager coach chini mandai elgani rokno hambai aparo chini student rokno Father, waisa to cricket dengka takla tabuk volleyball. Buskang ni engko rogle tam wansuk tong. Buskang ni wansuk mung rok tong tabuk ke under 14 ni bage football tournament khailane oro. Tebo abo success ke next tebo kotor rok ni bage 17 te under 19 te obo heke open bo khailane. Itu duita course ni English Don Bosco ni football volleyball finals. Actually volleyball tournament ka खूब खामजा गदो आं ट्रान्सफर बल टुर्नामेन्ट जमा थंमालिया और टीम न आं सबसना एनी जागा लीड खायो बल खूब काम थंगा बंगनो नुगु जरा काम थंतो Kenunya ada nang lead. केनो आं लीड खायो आं जेवान जेटु नि मिनिंग काका एक्चुअली जेवान जेटु अंका आन बुं जुएल देवरमा आनि बुं मान मिसर बुं जेस्मिन आनि ट्रान बुं जेनिफार जे3 बो टीम तंको आमके तेबो काम प्लेयर तंको नरक आनि टीम रो काम के थंबो सारा के सानैया आं टीम काम के थं दङ आं गनो आं बेले बेले खामबाय Besang salah bawa hewan sung nang. आनि वानसुमा का आं भलिबल खेलानो टिप्रा जरते अमा हाइ प्लेयर जो काम के थं दङाय आं बुंनोते टी कोचिंग खाइ गभर्नमेन्ट होते सेन्टर खुलु के जादो Okay. खामबाय